kuhamba uconnecteke dot no dot akasazovela amahlazo khona ngisho umuntu ovele ephepheni thiwa kade rapper intombazane ethi wayimunca rapper funa kuvela ukuthi umfundisi waliphi ibandla loya obemunca intombazane ashonga iphepha ukuthi umfundisi waliphi ibandla akushongo kodwa ngelinye ilanga kuzovela ukuthi umfundisi waliphi ibandla lo munca intombazane kuzovela ngelinye ilanga ngeke ngiveze kwanamhlanje kodwa ngelinye ilanga kuzovela waliphi ibandla kodwa there is something fishy there is something fish ukuthi lo muntu orepha intombazane ethi uyikhipha isilwane wakwezwaphi ukuthi umuntu uyakhothwa i-private party bekhipha isilwane ngifuna asithole ukuthi umfundisi waliphi ibandla ngenhlahla ngoba kuthiwe balinde ukuthi aye enkantolo beke waye court usezovezwa ayikho into engiyilinde ngifundile iphepha kwathiwa kulindwe ukuthi aye court bese yaveza ukuthi owaliphi ibandla sifuna ukwazi ukuthi owaliphi ibandla imuphi leli bandla enomthetho wokuthi abantu akuncelwe ama-private parts wabo akuvele ibandla ningikhumbuze madoda ningikhumbuze ukuthi akuvele ukuthi umfundisi waliphi ibandla loyo kuningi okusazovela kuningi okusazovela futhi qamba amanga mina awukwazi asikho isilwane bafethu esikhishwa ngokuthi bhekisa umuntu wesifazane phezulu ulokhu umkopolota udonsa udeva ukopolota ayikho into enjalo funa kuvela ukuthi lo mfundisi owenze lento ubani owaliphi ibandla uyithole le mfundiso ngoba umfundisi nomfundisi uthola imfundiso umuntu omgcobile makuthiwa umfundisi ongaphansi kaKhengibhaka kushuthi mina engifundise leyo muntu yonke waphela imini omgcobile funa kuvele waliphi ibandla I can't wait alambe leyo ngene court udaba sibone kodwa there is something fish ngiyothi ngasho ukuthi waliphi ibandla nothi ngasho ngoba bafana ngesiqamba manga akuzona zonke izayoni ezigangile ngoba into engiyitholile ukuthi umfundisi wezayoni yena kodwa liphi ibandla ngijahlela ukuthi iliphi ibandla kodwa wena izayoni kodwa nje bakuthiwa izayoni lo mfundisi hayibo ngeke baba nothi ngasho akikhulumi into engekho nothi ngasho ukuthi lo mfundisi omuncile owaliphi ibandla nothi ngasho waliphi ibandla funda kwezakho mase ngithe zayoni ukuthi iliphi lelo bandla ekugangiwe kulona tshela nje mina ngeke madoda cha ngijahe kabi kodwa madoda uvela nini enkantolo sithole ukuthi waliphi ibandla umuntu azokhipha isilwane kanti uzongena ingane yabantu ngedevu thiba sithule emva kalokho ngeke mina ngithule ekhohlwane bafana bami limaza isithunzi samakholwa aklikho nje ikholwa lingenza lani ubugebengu kodwa khona kuzovela ngithi anongikhumbuza ukuthi iliphi ibandla asikakhuluma into eningi ngomfundisi asibheke ibandla aseva ngaphansi kobuholi bakhona ukuthi iliphi ibandla ubani umholi walapha asibheke leyo sinqabile isolezo ukhona kuzovela awungeke manje ubuza ukuthi ubani umuntu ophoxile ngoba khona izayoni ezimkhoza ngokumethemba uNkulunkulu khona la abagangayo bafethu umuntu ogangayo kungalimali igama lenkolo usuke efundiswa umuntu ogangayo uye nomuntu osuke emgcobile awukwazi ukuthi ugcoba umuntu akabe umfundisi webandla lakho edeva abantu yikho leyo nto baba khohlwa nawe ukhohlakele emholi wakhe
awuzweli kholwa cwensa vele kunjalo.